So hello guys, good morning. Nag-aayos kita yan hiton akon motor. So amo init akon mabaklas ini nga tatawag nga sensor ini. Amo siya. So amo init mga tanggalon ini tanggal tas ari spark plug tanggal ni amo niya tatanggalon nga sensor. Kay lilimpihan kay di pa may spark plug bali duwa spark plug ini. Kay ikihay ni problema. Pagka kinabukasan ng aga, namamatay. Amo init aton. Tanggal sus kay. Napasok pa. Kailangan ini matanggal. Pag diri yang matanggal, makuri pag limpya, amo ini yang matanggalon. So amo ini din hiton, panananggalon. Sus kaya amot makuri pati adi tatanggalon. Amot masaklap ini nga. Aray doon kay amot matanggalon. Amo ini nga tinatanggal. Sanglit makuri ya, makuri pag agad pag limpya. Amot tanggalon. So ini amo ini tanggal gapin. So adi. Yan. Tanggal na. Tapos ini. Yes. Tapos adi yang tanggal na tidak tanggal ko na wala na pakita makina tapos adi kanan pag kung tiya silingador tanggal na gap ano so bubuno to na din. So ito guys limpihan na man para hiya katanggal tumog kay adi tanan iya gasolina matiga pag tanggal kay di may lak kay man kalak puro pagtiglit so di na lang natin tanggalon kaya di man nakalimpyo naman di naman mo ito ano sus kayo may ada na ngayon nagtuhugaw aboy kaya mo siguro na mamamatay ang iyong makina man ugawon na sus puri ni guys kung naglilimpya ko sensor kay tanggal yung tanan pati niya ini tangki ito mo din yung kadamong yung IAP sa dida mga kuan di pa ko kadamong yung mga natanggal amod puri so guys binalik ko na waray ko na ipakita ang video kay laba na. So ini guys babalik ali amo kiri naman sini duha nga host amot babalik ada. Okay, so adi pa guys adi ang ini guys ini silingador amo itu bidaan katauran ini udah ini bubutang itu so diri ko na lang guys ipapakita itong pagbutang hadi tungod kayo waray nagkakatin kamera kailangan hiya nga panggod yung spark plug waray man niya kuan ang tala ikis-kisan para malimpihan tapos ha dili man hugawon dulu pero lilimpihan tala duduha kasi ini tiya kuan spark plug amo ini nga paluyo-luyoan ginlimpyahan ko. Sikta guys kung ibalik na gud mga tanan para sa napapadaron na siro na gud ali na bala na okay na ali so ali okay naman ali na hugta naman okay naman yung tanan di haluyo so okay na ito tiya silingador na balik naman okay na so okay na siguro pandaron ta na okay na one click na ya.